na hesa si chire wo da bi mako ne wo mako and I hear is so menche so aton kran nti esa me ya ne sho na de mo ho ye hida bibia timi akoye kejuwa na nkasa ne Kasee rubwari na na me sha se de fia mo no ne mrepa mo na ma ba fia be hede ye koso ewo eye efie na wiase obia de ma na ni je bia de ma na ni je yes obia ne de sika so out Midday ye ti se so gire ni a baba na fia man kwa agene banku two boss ne tilapia on kasa ye ono kra maku no shi na ohu na no hu we news eno an okwakodi eno na mana ne gie wie bia wo tra say we a no the plantain chips aboso na why fine sa we ase de obi an na ni bana ne gie ti Cristiano Ronaldo ono so ne die ni hwade chairman pacho 5.5 million pound yacht on na busia for say nkwala we de say omu omu hu so I say yacht okoko tena so a one ne mai na omo pono de me say we neat ba bu han ka tontum ne ma okoko hu e pono mu nyansam ketwa ti unsuro pom fifi sa na wo to ho hwi akokotom mame diving ko chi mame diving think kwala chi say nyamwa mo papa o cash na ono akwa he say otene ho pose otene papa ya ochimunti wa pose na chairman so ne no atone ho sen kese o ginani obu also na Nigeria so ba ko tena bia blue kiosk bi na waje ne two thoughts na sinanim na ya bɔ nyom na obu ne tinko bia ne se no Nigeria nti ono so ne die o se kwan bia so mo na me ba cho ekeke se no ne wife no da bi nya ne wife ne ge one na wo se nkwala be de o 5 video adu adapt yo mo ne ade na no mo ntafo ekura ba ko wu ye ne ade a one ge na sign contract ese da chi bia so mu jaye a omu jaya was maybe a man 100,000 pounds so mu jai na Ghana ba oni ne gusu wo ho wo se ye jaya bia obebo no ye jaya ne ke say eni mini wo ho no say wo ke say o dwe say wo be jai me nti na wo aska for de mo nko bebre o kan again sikoli they say no wo say Ronaldo say onya yi me pese me no ye contract na me no be no sisia no ye jaya ma 100,000 every month okay get na sikoli wa modua wa su wa nya hwe nye duabo no ba social media no ye wọ́n sọ fàdí ẹ̀ báyìí mo kàn náà yìí sẹ́yìn náà rìn ẹ̀rọ ọ̀nà kan ṣe ń bù yìí sẹ́wọ̀n ẹni ewu ṣe HAPPY ṣe ọ̀sẹ̀ máa mi fi wà abúlé ọ̀nà mi yẹ yìí mi nkọ́ Jude Bellingham Marcus Rashford ẹ̀nà àfin sọ̀rọ̀ Alexander náà yẹ Paris Fashion Week nkwara ni mu dressi nyese togo nyese yi bia o omo dressi akasa na se afom du ho no se na program no ma start da omo collate no mu du ho ne se ne nkwala yi small boys o ma dressi atete tum we dey bi kantamanto dey bi ho dey batom dey ndem se kantamanto 20 Ghana but ye dey buom na omo dey ba program na se jai to say come up out say omo dressi Jude Bellingham no dey kan handkerchief smojole abone minimum no smojole no smojole na sa address we no jai organ hada no smojole kwame UG dia no de boniti no javia boni ko di du ho no so obia se wow smojole keke o de boni kom di du ha na ide no jane buagu so enwi susu bi ni obo ya sakora te semia na akọ ne so condition si so na to se tama me na akọ tena ba se ma okokuma se no I want to know ya mu my commentary dia mom ko mu ntimi top players dem ko bia nya commentary bia ma me nyina so na afia man kwatama klonto aso for madam red na de red bia red from head to toe everywhere red kejuwa na Kasee Kasee no body